want you to say, I'm in the house. Are you ready? Who's in the house? I'm in the house. Who's in the house? I'm in the house. Say, who's in the house? I'm in the house. Who's in the house? I am Helax. Who's in the house? Say, I'm in the house. Zkusíme to přespívat, jo? Who's in the house? Až bude Who's in the house, vy řeknete I am Helax. In the house. Say, I am Helax. who's in the house? Dance Music Radio. A jinak jsme normální rádio teda. Naprosto seriózní. Takže já vás třeba osobně mohu pozvat na naprosto decentní pořád mezi 12. až 13. Restart. A nebo co takhle, na Lumíry a na Davida, na Ecstasy Dance Music Chart! Když dneska by to mohla být taková sextáze. Tak do třetice všeho dobrá, to vyzkoušíme, no? Are you ready?